sambian dero oleh barogana orang si wali orang si semak dak ajunan pun Allah makin guleban sambian tak langkong cek burlebur langcang kolang dak kazurriyan orang wali paham cek lanjang kolang karena itu tetap terpantau oleh sesepuh salah ke kasage sambian badan dia salah dia share sedang di salah ni dunia muslim keng dak temu keng tak ada buka mbian badan di sana maka kuliban sambian jak burlebur nyari salah orang lebih bagus sambian sibuk nyari salah abad tibi tidak kelepai kesalahan orang betul kuliban sambian tak usah korban nikah korban nikah kuliban sambian tak usah mikir lah salah orang pikir salah tibi dinabak nikah salah malon ni ke Allah salamun boleh sampai makan ni ngite sekarang ngite gula tak kau dah masuk ke surga tak kau paham turunnya lajur lepas masuk toros panggul lepas tahu pak cecer jangan jamin sana gelu thank you jadi kalau mana jangan lanjang golang kepotonan orang-orang suka Allah karena terus terang beliau gak ditoh orang seampun oleh jaminan bade nyaman sudah tertulis masyhur bade dengilangi maka nak foto na juga ditoro akin bade setong hadis nak foto kain to eto pada pak de kepangkat de sesepo etoro akin walaupun amal nak foto ni tak pada ben sesepo apa napa mak le sesepo pada milopungan karena apolong benda foto mangkadang bian mon ziarah kubur make mangken le mau sema online ja online ziarah kubur online bentan antara kubur napaan engkau lesakut ngirim Fatihah kalau kan online nyaman cak online melolo offline entaren kuburna pada menembian andi ring sepuh boleh jember lawan nane kan lawannya jember lah pada ben zambian andi ring sepuh lawan na embian tak tahu manda pak pas di embian guni kirimi pesai melolo ipagerem ga ojekan ipagerem ga orang sa jual gedang geruang terus kempapan pangucap jak tang anak engkau isang kukeng terus pesen nama lolo jak kok kerong kau orang ya embian sini kagia entari kau purna anak apa ring sepun nak kerong gambian ring sepun nak kerong ka kompoi ya tinggi kepotran embian jak embian lah tahu tu timba dek remomon ka kompoi sayang ani kendeda jak mon kompoi nangis beni kompoi segi kiri apa benanan kompoi apa ben embun kompoi betul pokok kompoi segalanya mengenembian mun tak di belanja seseer tanda le sambianan gambana kru langsung keluar pesen lembana ya nak ya kau ni kan kening bulan Allah ya mun tak pengalaman apa entah kalau bilan mau lihat dari Madura ke Jember tandi besar nelpon nembok gula ki bati suarga nama dari 100-an nikah AA Ben Hashim mau lihat ke Jember gua kan tandi ongkos iya tak iya lala utang di kos mana jor meko AA Ben Hashim berarti anan gula iya juli utang kos mana jor ya mon ngiding ko poy mon gula bu mau lihat mila mau lihat malu anak apa tak betul kemon kompoi nih periksa nih kasih sepuasan dia kompoi boleh kompoi ning sekoni mon banyak pelengan dia kompoi itu lah bolo pah dateng kapining pah ngocak mbak sapoan dikit salbut kasar dikit ya Allah nama boleh mbak nih sedeti korban korban nih kan keng korban nyaman apa anak merantau kompoi betoro beda ya Allah ongguan beda
Jadi anak merantau ke Malaysia ke Gamang komboi betul apa dah Allah alhamdulillah anak berangkat oleh 4 tahun bah nelpon kau mau lihat bah apaan benembun ni nyewa mobil bah ke bandara bunga apaan benembun besar mau ke Malaysia ringgit mau ke Singapura dolar salah datang keluar dari pintu keluar datang mau ngempan anak Pajan nembun tuh patoro epon bada siap tapi embian tak usah susah embian nanti kompoi patoroen embian si asal tak pati apal ke doa gara-gara embian ngatara ki kompoi ke madrasah pah tahu doa sebelum makan asal tak tahu ngatara ki kompoi wah norok ngapanakin ya alhamdulillah tutup Allah boleh pun berdaya anak pak polan langsung diiyakan dia pangakan kompoi wah ngocam